Bu, kami laki-laki termasuk Buya itu suku dimanja. Ndak warana beda aja baru piaman kan. Ibu jawab Pak, laya do mencari orang piaman memakai baru menjek kerambie. Ada ndak baru tu bagani membiak kerambie. Satinggi itu kerambie hanya lari seketik. Labinan masa akece orang punya baru kok, ya kan? Nyokode itu aja piu lah namudo. Sebab kerambie mudo. Kok kini kalaku do. Abang mangko baru tu ndak merasa panik. Pagi-pagi nyuagi supradin talu di tukang baru. Tengah hari nyurui jo minyak ke PU. Ya kan? Atau mangko baru tu kue ibu-ibu itu pula. Sebab nan lamah tu ndak ibu-ibu do ibu menyemangati suami. Ada tadanga dia pak di ibu nak makan ube kue padusi. Tidak pak. Dan acok makan ube kue itu laki-laki pak. Jadi sawananya laki-laki kok banyak lamah daripada. Video selengkapnya bisa ditonton di channel YouTube Pita Ruah Buya.